Arukumbabaza. Ihangane sheri. Oya arukumbabaza. Ihangane ariko ngiye kurangiza. Oya. Sheri uraryoshye. Ihangane ngiye kurangiza. Sheri baradufashe sheri. Umva, muri mu biki? The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Ni munda hari kukurya cyangwa niba ari munda vuga uje kwa muganga. Shamani byihorera umubiri umereye na rusubwo urabona ntagikumbuye mani. None se mani ukumva uri kuribwa he? Ni munda se ni umutwe? None se ubwo kandi none wawusanga undembanye. Shamani byihorere mwana umubiri wikundya ndikumva nshaka gusambana. Shamani nkumbuye umugore mana yanjye. Bugira ute? Mazuga seka nkubwo sugu buseka ikimwa. Mani none se ushaka kuntinga kari ngi uri hano mu rupangu nge nyine? Weho so wamara ibikinge nshaka igitsina gore wowe uri igitsina gore. Awe turashize noneho. None se reka nkubaze wenda zirengagize. Sharekana nanjye ndeka manze nihamagarire hubwo umukobwa numve karananira. Naye nibyo ngiye kukubwira. Ako ushaka kusigaye uri indaya muri no minsi. Weho se wavuye he? Ushaka uri indaya ntabizi. Ubusura utarakenera umukobwa. Cyangwa ntago uri muzima. Reba ariko. Baha hamagara. Allo chérie? Oui. Ni wa mujama nyine mwisigeze gusangira akantu kuri kakabari kahara haraguru. Uranyibutse. None se chérie ko nkukeneye nakubona gute? Ituri imwe 30 naragenze ndabona. 30 hora muri za 30. Chérie uribuka yuko nubusize twanyweye twajya kubikora ukanci 30. Basigabanya kuko ndaremerewe kandi nanagukenewe. Ngo na ariko mwajya mugira nimo nago mubona yuko ibintu byakoze. Shabyihorere sha 30 se ninga ndabandi kugura. Kanze nihamagarire nundi kwanza. Ngaguciya ngahe? Mana nciye 30 ariko kamamagaro ndiwe ndi mwiza cyane noneho. Ariko hari undi mwiza nzisha. 30 harimo. Nanago duheruka kurya inkoko. Harimo inkoko. Harimo uzi ko harimo n'umufuka w'umuceri. Bizu hakaza. Mani 30 harimo ibintu byinshi. Harimo na kaunga. Mani ceceka mamagara. Yego chérie. Nuwo ngo. None se ko nkukeneye. Nakubona. Urabona neka nyuma y'iminota ingahe se? Saha kari nyinshi chérie. Ubundi situru nanga. 50. Ituri imwe 10 2 30 40 50. Erewe. Uzi 50 ikintu harimo ikibwana cy'ingurube. Uranyumvira umushenzi kupa 50. Kupa. Umvaze. Cyo kwishugurika. Mani hara ku muhanda haba hariho n'indaya z'15. Aho. Genda uguriye amati. Ubundi byose sembona. Icyo gitekerezo ni nyamibwa. Kandagira iminota 5 ukabura tahura. Ni nyamibwa kanigire hara ku muhanda sha. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Mbega Imana we nyisohoka mise mubona. Imana irankunda we. Ko se borarancangahera. Se ko mbona ari moto ariko nari buturane two tuba turyoshe. Kuri umusore asigaye yarabaye indaya. Bebe bimeze bitese. Uri mwiza. Narimbizi ko ndi mwiza. None se bebe mu rugo ni he? Kwa Birenze. None se ko nkukeneye umuntu agukeneye yakubona gute? Sine no gufata nimero zanjye ubunyene tukavugana tukabona. Hano kanya se nago byashoboka. Nabwo byashoboka. None se turu nangahe bebe? 30. Yose. Kari menshi kabanya basi kandi nagukeneye. Gabanyije ni 20. Oya wenda gabanya nawe korera Imana dore ndi n'imfubyi sobizi. 10. Ariko keretse ndakoreraho 10 kuko ni menshi wenda ndakoreraho byo nayemera.
ntari karabaye none hazanye umwana uyu muhungu noneho ibi ntabwo biramuhira na gato ni ubuhinja buhinja umuteja igitumbwe umuntu arafunga ni ahangaha nibera sheri tujye mu cyumba ko badusabye tujye mu cyumba ngo sha koze ko ari byo ibi bintu byaba ari ubufatanyacyaha ntabwo nabyihanganira ahubwo reka nze nkwereke ngiye guhamagara ribu niyo yayo halo ni kuri ribu Yes, ni kuri RIB. ngiye kubabwira amakuru rero ariko nimuze nimunshyiremo hari umuntu mbonye yinjije akana ahantu akana gato cyane ni agatumbwe ni gatoya rwose ni gato mwaza nta kibazo mwewe ni wa muhanda uramanuka kuri mitiyu naho ngaho ku rupangu ruhari rw'umutuku n'umusore mushobora kuba munamuzi akunda gusambana cyane nuko mbonye wazanye we ntabyihanganira mubanguke muze ariko nyine muhagenda leta nigendera Okay, reka tuze ntabwo dutinda. Reka tuze. Kandi wakoze gutangira amakuru kugira natwe turakubikira ibanga, reka tuze. The fakeness, if you wanna play tough. Okay. Kianzi cyane ahantu hari ikintu cyabereye pe. urukumbabaza ihangane sheri sheri baradufashe sheri Umva, muri mu biki? Niko shaka ufite imyaka ingahe? 15 sheri naguhambwe yuko ufite 18 ariko se mana yanjye ndabigira gute ko Ufite imyaka 15 mana sheri wambwiye ngo iki karamafande ubu uri mu maboko y'ubugenzacyaha. Urumva? Uri mu maboko y'ubugenzacyaha RIB. twumvikanye ariko Umva, urakomeza kuvuga amagambo menshi byuvuga byose nibyo birashyirwa mu nyandiko. Ngewe twumvikanye. Amagambo menshi uvuga arashyirwa mu nyandiko. Uri mu maboko y'ubugenzacyaha. Icyo nzi nuko icyaha cyawe ushinjwa ubu ngubu tuvugana no gusambanya umwana utarageza ku myaka y'ubukure. Umwana ari munsi y'imyaka 18. Wimvugira umwana ari munsi y'imyaka 10 ningahe? Hejuru ya 18. Ari munsi y'imyaka 18. Bure tuvugana uri mu maboko y'ubugenzacyaha. Ubu hagiye ukurikiza amategeko ateganya. Ariko si wambwiye uko ufite 18 sheri ako fande twanumvikanye twumvikanye ariko yanambwiye ko afite 18 nawe wamubaza si wambwiye sheri vugisha ukuri yagushutse twumvikanye fande rwose twumvikanye nukuri nge n'Imana irabizi twumvikanye nge ntago nabikoze tutumvikanye nukuri n'Imana irabizi December Delita unanisoma confirm turi hano muze mu mutware afande ariko mungirire muwe mucingo nizamba afande nukuri ndabinginze mucingo nizamba afande ariko hari ikintu nshaka kukubaza nukubi ikihe reba hano ikihe uzi ko munwaye nararangiza afande nukuri munwaye nararangiza uzarangiriza mu buroko The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi The Zoom TV 24